Red Blue JD. Izi ni inkuru zagarutswe mu bitangazamakuru mu Rwanda no mu mahanga bite mu binyamakuru. Abo turi kumwe mwakoze cyane kubana na Radio 10 mu biganiro bitandukanye. Mu kiganiro weekend nose reka duhere muri bite mu binyamakuru ku nkuru ivuga ko mu mwaka wa 2016 abana basaga miliyoni 3,500 bahagaritse amashuri kubera ubuhunzi. Ni inkuru yagarutswe mu binyamakuru bitandukanye nka AFP n'ibinyamakuru by'Abafaransa aho banditse ko ngo ibi byatangajwe muri raporo yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa 2016 ni ukuvuga mu mwaka ushize ngo abana basaga miliyoni 3,500 bahagaritse amasomo ku cyiciro cy'amashuri abanza kubera ubuhunzi. Iyi raporo kandi igaragaza ko 91% by'abana bo ku isi hose biga amashuri abanza ariko ngo babasha kuyiga bari mu buhunzi ni 61%, ariko ngo abaturuka mu bihugu bikiri munsi y'umurongo w'ubukene bakaba 50% gusa. Iki cyegeranyo kandi kigaragaza ko abantu bari mu buhunzi ku isi yose hari miliyoni 17,200, kikavuga ko ngo ababarirwa muri miliyoni 6,400 bari hagati y'imyaka 5 na 17. Muri abana bari ku kigero cyo kwiga ngo bagera kuri miliyoni 3,500 ntibagize amahirwe yo gukurikirana amasomo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mu mwaka w'amashuri ushize 2016. Komiseri ushinzwe ubuhunzi mu muryango w'abibumbye witwa Filippo Grandi avuga ko uburenganzira bw'abana b'impunzi bukwiye kubahirizwa nk'ubw'abandi. Asaba kandi ibihugu bifite impunzi byakiriye ko bigomba gufata kimwe abana babihungiyemo ndetse n'urubyiruko rwabyo. Tugarutse mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yibukije abacamanza ko n'ibikomerezwa birebwa n'amategeko. Ibinyamakuru bitandukanye birimo nk'amakuru byanditse ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubutabera bw'u Rwanda kudakurikirana rubanda ruciye bugufi gusa ahubwo ko n'abakomeye baryozwa ibyaha byose bakora. Ibi Perezida Paul Kagame yavuze atangiza umwaka w'ubutabera wa 2017-2018 aho yabwiye abacamanza ko bakwiye kumenya agaciro ndetse n'akamaro k'ubutabera ko atari umuhango. Yavuze kandi ko iyo amategeko atubahirijwe agafatwa nk'umuhango bitugiraho ingaruka twese nk'igihugu. Yababwiye ko amategeko atareba abantu baciriritse gusa ahubwo ngo n'abakomeye ko bakwiye kubazwa ibyaha byabo. Perezida Paul Kagame yababwiye ko abanyarwanda bakeneye ubutabera butanzwe mu mucyo nta kiguzi butavangura byose kandi bigakorwa mu buryo bukwiye. Abajya gushaka abacamanza nyuma y'akazi ngo babakemurire ibibazo ngo biyisura mbi ubutabera bwacu. Perezida Kagame yavuze ko hari ahagikeneye kongerwamo imbaraga cyane cyane kugeza ikoranabuhanga na internet mu nkiko. Ikinyamakuru Metro Dakar cyandikirwa muri Senegal cyo cyanditse ko ngo Afurika yari kuyoborwa na Paul Kagame yiba ari igihugu. Ubushakashatsi bumaze iminsi bukorwa bwageze ku musozo aho bwagaragaje ko Afurika ngo yayoborwa na Paul Kagame iramutse ari igihugu nk'ibindi atari umugabane nk'uko bisanzwe. Nyuma ya Sankara, Mandela, Lumumba n'abandi, abaperezida bo ku mugabane wa Afurika babonye undi muyobozi ushobora gufatwa nk'intwari ku mugabane wa Afurika ari Paul Kagame. Hari mu ikusanya bitekerezo risa n'amatora atimbitse cyangwa sondage byakorewe kuri murandasi internet ku rubuga rwa Deutsche Welle mu Budage, aho abayobozi batandukanye basubizaga ikibazo cyagiraga kiti iyo Afurika ijya kuba igihugu ninde wari kuyiyobora. Abayobozi batandukanye ndetse n'abanyacyubahiro hafi ya bose bahurije ku kuba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ariwe wayobora Afurika iramutse ari igihugu. Ibi kandi byanashimangiwe n'abantu bagera kuri 90% batuye bavuga ko Kagame ari ubikwiye. Abatoye kuri uyu mwanya Kagame bavuga ko bashingiye ku kuba ngo ari umuperezida wenyine udafitanye ibibazo n'abatavuga rumwe nawe, anini ngo bishingiye ku ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu, ibibazo bya ruswa ndetse n'ibindi. Bongeye kandi ko Perezida Kagame ari umwe mu baperezida babashije kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo bugaragarira buri wese kandi mu gihe gito. Turakomezana bite mu binyamakuru mu Rwanda. Ikinyamakuru Umuryango cyanditse ko Heke ishinja UR gukora amavugurura mu bwiru ngo bafunze college na Minisitiri atabizi. Inama y'igihugu y'amashuri makuru Heke yasabye ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bwatangaje amavugururwa ya zimwe muri college kwitondera uyu mwanzuro cyane ko ngo batigeze bamenyesha uyu mwanzuro Minisitiri. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo UR hakozwe amavugurura hagamijwe impinduka ngo zimwe muri college z'iyi kaminuza zahujwe ndetse ngo izindi zigafungwa burundu.
HEC ikavuga ko UR ikwiye kwitondera ivuga mu itegeko nomero 01 gakoni kaberamye 2017 ryo kuwa 31 Mutarama 2017 rigena imiterere imitunganyirize n'imikorere by'amashuri makuru cyane cyane mu ngingo yayo ya 20. Amashami ane byavuga ko yafunzwe burundu harimo irya Byumba, Kabgayi, Kibungo, Nyamishaha ngo kandi yose yigishaga ibijyanye n'ubuvuzi. Akurikije ibivuga muri iyi raporo, Dr Emmanuel Muvunyi, umuyobozi w'inama y'igihugu y'amashuri makuru HEC, yavuze ko bigaragara ko nta mpinduka zishobora kubaho mu ishuri rikuru hatabayeho ko bisohoka mu iteka rya minisitiri. Ingingo igira iti gufungura, gufunga cyangwa kwimurira ahandi koleji, ishuri, ishami cyangwa se ikigo cy'ubushakashatsi bishamikiye ku ishuri rikuru rya leta, irihuriweho na leta ndetse n'abikorera kubw'amasezerano cyangwa se iryigenga byemezwa na minisitiri. Icyo gihe kandi umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda wungirije ushinzwe iterambere Dr Charles Murigande yavuze ko ayo mavugurura agamije kongera ireme ry'uburezi ndetse no gukora mu buryo kaminuza iyoborwa neza. Muri bite mu binyamakuru muri iki cyumweru kandi handitswe ku gihombo mu bigo by'imari iciriritse microfinance cya miliyari 3 na miliyoni 500 by'u Rwanda. Ikinyamakuru Umuseke n'ibindi bitandukanye byanditse ko ari raporo nkerutse gushyirwa ahagaragara na Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda y'uko urwego rw'imari rw'u Rwanda rwari ruhagaze mu mezi 6 ya mbere 2017, kagaragaza ko ibigo by'imari iciriritse muri rusange byaguye mu gihombo cya miliyoni 118 nubwo harimo ngo igice kimwe cyahombye asaga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza muri Kamena 2017 mu bigo by'imari 473 byakoreraga mu Rwanda harimo Sako 455 zirimo umurenge Sako 416 dore ko ngo buri murenge ufite Sako. Raporo ya Banki Nkuru y'Igihugu BNR igaragaza ko kugera muri Kamena 2017 ibigo by'imari iciriritse byari bifite imitungo ibarirwa muri miliyari 247 ndetse na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, ivuye kuri miliyari 230 na miliyoni 300, bikagaragaza ko mu gihe cy'umwaka ngo iyi mitungo yazamutse 7.6%. Raporo kandi ivuga ko iri zamuka rigenda gake mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2017 ngo byatewe nuko amafaranga abaturage babitsa mu bigo by'imari yagabanutse ndetse muri inguzanyo zitishyurwa neza zazamutse ziva kuri 7.5% muri Kamena umwaka ushize zigera kuri 12.3% muri Kamena uyu mwaka. Umuvuduko kandi w'amafaranga abaturage babitsa mu bigo by'imari iciriritse wavuye kuri 20.1% mu mezi 6 ya mbere ya 2016 ugera kuri 5.9% mu gice cya mbere cya 2017. Ibi byose kandi ngo byatumye no kuguriza abaturage bigenda gake, dore ko nko muri hagati muri Kamena 2017 na Kamena 2016 inguzanyo z'ibigo by'imari iciriritse zari mu bakiriya zazamutseho 6.7%, mu gihe umwaka wabanje ngo zari zazamutseho 27.6%. Kugenda gake mu gutanga inguzanyo kandi ngo byanatewe hanini na gahunda yo kwitonda mu gutanga inguzanyo ibigo byihaye kubera ibibazo by'inguzanyo zitishyurwa neza ziriho ziyongera. Muri bite mu binyamakuru dukomereze mu binyamakuru The East African, RFI, Daily Nation byanditse ko Uhuru Kenyatta yavuze ko ngo bafite umubare uhagije watuma baburizamo Raila Odinga niyo yatsinda amatora. Uhuru Kenyatta yatangaje ko nubwo Raila Odinga yatsinda amatora ateganijwe ku 17 z'ukwa 10 uyu mwaka, ishyaka Jubilee riri ku butegetsi ngo ubundi ngo n'ubundi ryari rifite ubushobozi bwo kumweguza mu gihe kitagera ku mezi 3. Kenyatta ntiyigeze avuga impamvu zatuma babuza Raila Odinga kuyobora, gusa yatangaje ko Jubilee ngo ari ifite umubare munini w'abayihagariye mu bice byombi by'inteko ishinga amategeko, yaba abasenateri ndetse n'abadepite, bityo ngo byoroshye cyane ko umubare wabo uhagije ngo babe bakorera ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ikinyamakuru Daily Nation cyo cyanditse ko naza ngo n'abayoboke bayo batazitabira amatora niba komisiyo y'amatora idahinduwe. Ni ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu naza bongeye kugaragaza ko batsimbaraye ku guhindurwa kw'abagize komite y'amatora. Naza kandi ivuga ko usibye kutitabira amatora ngo izasaba abayoboke b'ishyaka ryayo ntibajye no gutora. Perezida Uhuru Kenyatta yamaganiye kure imvugo y'abatavuga rumwe nawe, yemeza ko ibiba amacakubiri mu banyakenya. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bashinja komisiyo y'amatora kwiba amajwi mu matora ateshwa agaciro yo ku itariki 8 z'ukwa 8 2017. Imiryango mpuzamahanga yasabye ihuriro rirwanya ubutegetsi kugana mu biganiro, gusa uwitwa Musalia Mudavadi uri kuriye hakana yivuye inyuma. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwatesheje agaciro ibyavuye mu matora, rwemeza ko habayeho uburiganya, runatangaza ko azasubirwamo ku itariki 17 z'ukwa 10 uyu mwaka.
Tukiri mu karere kandi ikinyamakuru The East African cyanditse ko Tanzania yo abarwanashyaka ba Chadema barimo gukusanya inkunga yo kuvuza Depite Lissu muri Amerika. N'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania bibumbiye mu ishyaka Chadema ariko baba hanze y'igihugu batangiye igikorwa cyo gukusanya amafaranga n'amafaranga agamije kandi gufasha Tundu Lissu kujya kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo wari umudepite uhagarariye ishyaka mu nteko ishinga amategeko wakeneye kuvurwa by'umwihariko bitewe n'igitero cyari kigamije kumuhitana cyo ku cyumweru gishize nk'umurwa mukuru wa Dodoma. Ni umudepite wo mu gace ka Singida yo mu burasirazuba warashwe amasasu arenze rimwe n'abantu bataramenyekana. Kuri ubu ngubu akaba ari kuvurirwa muri Nairobi muri Kenya. Naho muri Uganda abadepite ba NRM batoye gukuraho imyaka ntarengwa kuri perezida. Ni ibinyamakuru bitandukanye birimo Daily Monitor, BBC, Al Jazeera ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye byanditse ko abadepite bari mu ishyaka riri ku butegetsi NRM ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo batoreye gukora impinduka mu itegeko nshinga gakurwamo ingingo ikumira perezida kongera kwiyamamaza kubera imyaka. Ibi ngo byigaragaje nk'intambwe y'ibanze mu rugendo rwo guha Museveni amahirwe yo kongera kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi 2021. Museveni ubu ngubu ufite imyaka 72 akumirwa ariko n'itegeko nshinga kuri ubu ngubu kuko andi matora azaba yaramaze kurenza imyaka 75 ifatwa nka nyirantarengwa ku muperezida. It's streaming live. Live to Lead 2017, Marriott Kigali, October 6th. A leader development experience designed to equip you with new perspectives, practical tools, and key takeaways. You'll learn from world-class leadership experts. John C. Maxwell, leadership expert, New York Times best-selling author and coach. Dave Ramsey, personal money management expert. Warwick Dam, former NFL running back. And Cheryl Bachelda, Louisiana Kitchen Incorporated. To book your company's table, call 0781-462-467. Live to Lead 2017, Marriott Kigali, October 6th. Powered by CESP, Tigo, Mutsik, and RBA. Radio 10. Amakuru bitandukanye nyuma y'iyi nkuru byanditse ko bamwe mu badepite bamaganye icyemezo cyo gukuraho ingingo ikumira imyaka. Abarimo bamwe mu badepite ba NRM riri ku butegetsi ndetse n'abandi mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye cyane icyo cyemezo. Umwe mu badepite witwa John Baptiste Nambashe wo muri NRM mu gace ka Manjiya yatangaje ko ibi bisa n'urugero rwo muri Tanzania ngo nabo bigeze guhindura ingingo ivuga ku myaka kugira ngo bafashe Mwalimu Nyerere kujya ku butegetsi. Yakatunyarukire no muri Tunisia mu binyamakuru bitandukanye nka Daily Nation, RFI ni radio mpuzamahanga ya Faransa yanditse ko ngo muri Tunisia batoye itegeko ryemerera umukobwa wese gushaka umugabo utari umuyisilamu. Tariki ya 14 Nzeri 2017 ari kuwa kane nibwo bahindutse umunsi utazibagirana ku bagore ndetse n'abakobwa mu gihugu cya Tunisia kuko basubijwe uburenganzira bwo gushakana n'umusore cyangwa umugabo utari umuyisilamu. Hari hashize imyaka 44 nta mukobwa cyangwa umugore wo muri Tunisia wemerewe gusezerana mu mategeko n'umugabo mu idini ritari irya Islam. President w'ikirahamwe ry'abanyatunisia baharanira demokarasi witwa Monia Bejemia yishimiye kuba umunyatunisia kazi ngo agiye kujya ahitamo umugabo we hadahuye n'imbogamizi y'idini. Agira ati ni insinzi. Ni itegeko kandi ritowe nyuma y'iminsi mike Minisitiri w'ubutabera muri Tunisia yandikiye inzego n'ibigo bya leta asaba ko inyandiko zibuza umunyatunisia kazi gushakana n'umugabo cyangwa umusore wo mu rindi dini ziteshwa agaciro. Twambutse amazi magari. Inkuru yagarutswe mu binyamakuru muri iki cyumweru ni inkuru ivuga kuri Korea ya Ruguru. Kim Jong-un yongeye gukanga abanyamerika bita nk'amabandi n'abasezeranye ububare butigeze bubaho ngo mu gihe yabikomeje gushishikazwa no gusaba umuryango w'abibumbye kwifatira ibihano bishya. Reuters, ibinyamakuru by'Abongereza, Al Jazeera ni televiziyo y'Abanyagatari, BBC banditse ko nyuma y'uko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi gafashe ibihano bizajya bigombya Korea ya Ruguru amafaranga atari munsi ya miliyari 1 y'amadolari y'Amerika buri mwaka, ambasaderi wa Korea ya Ruguru Han Tsai-song yatangaje ko izihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikayibabaza mu buryo ngo butigeze bubaho. Ibihano Pyongyang yafatiwe birimo kuyikomanyiriza mu buryo icuruza mu mahanga harimo imyambaro ndetse no kutayemerera gutumiza ibikomoka kuri peteroli hanze yayo. Niyo mpamvu rero ngo ibyemezo ngo Korea izafata ngo bizababaza Amerika ku kigero itiyumvishaga kitigeze cyo mu mateka yayo nk'uko Minisitiri w'Ingabo muri Pyongyang yakomeje kubishimangira. Isi nayo ngo izamenye ikigero cy'urugango Korea ya Ruguru ifitiye abanyamerika y'isingegera ubwo ngo izaba itangiye urukurikirane rw'ibitero iteganya kuyigabaho nibiba ngombwa.
Ambasaderi wa Korea ya Ruguru mu Busuwisi witwa Hai Sang-song yavuze ko bamaganye byimaze ibihano byafatiwe igihugu cyabo, avuga ko ngo ari ibihano bidashyize mu gaciro kandi bidahuje n'amategeko y'umuryango w'abibumbye. Ku itariki 3 Nzeri 2017 nibwo Korea ya Ruguru yagerageje igisasu cyo mu bwoko bwa bombe hydrogene giteza umutingito mu gace Korea iherereyemo. Mu minsi kandi ishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko Korea ya Ruguru nigerageza ikarasa ku butaka bwayo ngo izayihimuraho ikoresheje ingufu nyinshi n'umuriro utarigeze uboneka ahandi ku isi. Turakomezana bite mu binyamakuru ariko mu mikino mu Rwanda mu gitondo cyo kuwa kabiri hari tariki 12 Nzeri 2017 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Evariste Mutuyimana. Uyu yari umunyezamu wa kabiri wa Rayon Sport, akaba yaranahoze ari umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Iyo nkuru yanditswe mu binyamakuru bitandukanye kuva uwo munsi, abantu batandukanye barimo abakinanye na Mutuyimana, imiryango itandukanye n'amashyirahamwe ya siporo mu Rwanda yagiye yohereza Rayon Sport ndetse n'umuryango wa Evariste Mutuyimana ubutumwa bw'akababaro. Kuwa gatatu tariki 13 Nzeri nibwo Perezida wa FIFA Gianni Infantino yohereje ubutumwa bw'akababaro abugeneye Perezida wa Ferwafa Nzamwita Vincent de Gaulle umugereze ku muryango wa Evariste Mutuyimana ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Uyu muyobozi yavuze ko yifatanyije n'umuryango wa Mutuyimana Evariste mu bihe bigoye, anagaruka ku kuba ngo uwo munyezamu yararangwaga n'umurava, usabana n'abandi kandi ngo ahora yishimye. Minisitiri w'Umuco na Siporo mu Rwanda Uwacu Julienne nawe yafashe mu mugongo umuryango w'umunyezamu Mutuyimana Evariste. Mu butumwa Uwacu Julienne yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yagaragaje ko yababajwe n'urupfu rutunguranye rwa Mutuyimana Evariste wakiniraga Rayon Sport. Agira ati tubabajwe n'urupfu rutunguranye rwa Mutuyimana Evariste, twihanganishije umuryango we n'aba sportif muri rusange. Evariste Mutuyimana arashyingurwa kuri iki cyumweru tariki 17 Nzeri uyu mwaka. Radio Disi natwe reka twongere twihanganisha umuryango wa nyakwigendera tunamusabira iruhuko ridashira. Nkuru kandi yanyuze kuri Radio na TV10 nuko ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa sitting volleyball yakatishije itike yo gukina shampiyona y'isi muri uyu mukino izabera mu gihugu cy'Ubuholandi umwaka utaha, nyuma yo gutsinda Misiri mu mukino wa kabiri wa shampiyona ya Afurika iri kubera i Kigali. Mu bagabo kandi ikipe y'igihugu nayo yateye intambwe igana muri kimwe cya kabiri kirangiza nyuma yo gutsinda Kenya 7-0 igahita ikomeza kuyobora itsinda rya mbere. Indi nkuru nuko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yazamutse ku rutonde ngaruka kwezi rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, yigira imbere umwanya umwe igera ku mwanya w'118. Ni urutonde rwasohotse kuwa kane w'iki cyumweru tariki 14 Nzeri 2017, aho ikipe Amavubi y'u Rwanda yungutse umwanya umwe nyuma yo kwitwara neza mu mukino mpuzamahanga aheruka gukina. Icyo gihe ngo yatsinze Uganda ibitego 2-0 mukino umwe mu mikino yombi bahuyemo, gusa ngo isezererwa ku bitego 3-2 mu mikino yombi n'ijondora rya nyuma mu gushaka itike ya CHAN 2018 izabera mu gihugu cya Kenya. Mu mikino kandi kuwa mbere w'iki cyumweru tariki 12 Nzeri 2017 nibwo imikino ya UEFA Champions League 2017-18 yatangiye. Ni imikino ihuza amakipe y'Uburayi yabaye ya mbere wayo. Iyi mikino yose ikaba izajya iba ku isaha ya 2:45 za hano mu Rwanda. Ni imikino kandi muzajya mukurikira amakuru y'uko yagenze mu biganiro bya siporo nka Ten Preview, Ten Sport. Akarusho ariko nuko muzanakurikira iyi mikino live muri Ten Zone hamwe n'abahanga mu kogeza umupira Fuad ndetse na Gicumbi, tunabifuriza ibihe byiza. Inkuru isa naho idasanzwe muri bite mu binyamakuru kandi yagarutsweho cyane mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, nivuga ko hari ahagiye kubaka uruganda rukora ikigage gifundikiye. Ikinyamakuru Umuryango cyanditse iyi nkuru cyo cyanditse ko ari ahitwaye Ibishenyi mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kwezi gutaha haratangira kubaka uruganda rwenga ikigage gisembuye ndetse n'ikidasembuye. Uru ruganda ruje mu gihe abakunzi b'ikigage bajyaga bakigura bitabateye ishema bitewe n'uko ngo babaga batizeye isuku n'ubuziranenge bwacyo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kamonyi Tuyizere Tade yavuze ko bahisemo kubaka uruganda rwenga ikigage mu rwego rwo gushyira ku isoko ikigage gifite isuku kitameze nk'icyo abaturage bari basanzwe benga. Akomeza kandi avuga ko kwenga icyo kigage ngo bizasaba amasaka angana na 70% n'ibigori bingana na 30%. Ibyo byose ngo bihingwa n'abaturage b'intara y'Amajyepfo. Amakuru kandi y'uruganda rwenga ikigage ngo yanatumye abaturage benshi bagarura icyizere ko bagiye gukomorerwa guhinga amasaka ku bwinshi nk'uko Tuyishimire Garika yabitangaje. Abakunzi b'ikigage rero murumva ko mwitaweho. Abakunzi ba Radio Disi namwe mwese muteze yombi ikiganiro weekend inoze, munyemerere hajya mu binyamakuru nyasoreza ngaha dukomeze kubitaho tubagezaho uturongo twa weekend inoze. Nge ndi Isabelle Dusenga. Red Blue JD.
ka 50% gusa. Iki cyegeranyo kandi kigaragaza ko abantu bari mu buhunzi ku isi yose hari miliyoni 17,200,000, kikavuga ko ngo ababarirwa muri miliyoni 6,400,000 bari hagati y'imyaka 5 na 17. Muri abana bari ku kigero cyo kwiga ngo bagera kuri miliyoni 3,500,000 ntibageze amahirwe yo gukurikirana amasomo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mu mwaka w'amashuri ushize 2016. Komiseri ushinzwe ubuhunzi mu muryango w'abibumbye witwa Filippo Grandi avuga ko uburenganzira bw'abana b'impunzi bukwiye kubahirizwa nk'ubw'abandi. Asaba kandi ibihugu bifite impunzi byakiriye ko bigomba bahirijwe agafatwa nk'umuhango bitugiraho ingaruka twese nk'igihugu. Yababwiye ko amategeko atareba abantu baciriritse gusa ahubwo ngo n'abakomeye ko bakwiye kubazwa ibyaha byabo. Perezida Paul Kagame yababwiye ko abanyarwanda bakeneye ubutabera butanzwe mu mucyo nta kiguzi butavangura byose kandi bigakorwa mu buryo bukwiye. Abajya gushaka abacamanza nyuma y'akazi ngo babakemurire ibibazo ngo biyisura mbi ubutabera bwacu. Perezida Kagame yavuze ko hari ahagikeneye kongerwamo imbaraga cyane cyane kugeza ikoranabuhanga na internet mu nkiko. Red Blue JD. Izi ni inkuru zagarutswe mu bitangazamakuru mu Rwanda no mu mahanga bite mu binyamakuru. Abo turi kumwe mwakoze cyane kubana na Radio 10 mu biganiro bitandukanye. Mu kiganiro weekend nose reka duhere muri bite mu binyamakuru ku nkuru ivuga ko mu mwaka wa 2016 abana basaga miliyoni 3,500,000 bahagaritse amashuri kubera gufata kimwe abana babihungiyemo ndetse n'urubyiruko rwabyo. Tugarutse mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yibukije abacamanza ko n'ibikomerezwa birebwa n'amategeko. Ibinyamakuru bitandukanye birimo nk'amakuru byanditse ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubutabera bw'u Rwanda kudakurikirana rubanda ruciye bugufi gusa ahubwo ko n'abakomeye baryozwa ibyaha byose bakora. Ibi Perezida Paul Kagame yabivuze atangiza umwaka w'ubutabera wa 2017-2018 aho yabwiye abacamanza ko bakwiye kumenya agaciro ndetse n'akamaro k'ubutabera ko atari umuhango. Yavuze kandi ko iyo amategeko atuhunze. Ni inkuru yagarutswe mu binyamakuru bitandukanye nka AFP n'ibinyamakuru by'Abafaransa aho banditse ko ngo ibi byatangajwe muri raporo yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa 2016 ni ukuvuga mu mwaka ushize ngo abana basaga miliyoni 3,500,000 bahagaritse amasomo ku cyiciro cy'amashuri abanza kubera ubuhunzi. Iyi raporo kandi igaragaza ko 91% by'abana bo ku isi hose biga amashuri abanza ariko ngo babasha kuyiga bari mu buhunzi ni 61% ariko ngo abaturuka mu bihugu bikiri munsi y'umurongo w'ubukene